Part 2. Wala ko dito sa SLSU. Morning session. Part Start with one of the size that second, Taekwondo basic movements, basic kicks, condition form number 1, and kicking drills. Optional, you still have time, na tayo kicking drills. Kung hindi na makaya sa oras, pupunta tayo for 4. Sa part 3, This is part 3. gawala na magsakto naman ang daan. Sa part 3, after the session, evaluation is done. Meaning kada usa ang group, kada grupo mag-present. Kung present mo sa inyong nakakulang, kung sa manang kinahanglan na i-present, there are only 3. No? We have Taekwondo basic movements, basic kicks, and foundation form number 1. Tutuluran. Kung ito yung present ko dyan, ikaw man sa itong training ka rubutan. Okay, are you ready? Ready na sila. Loud Para please. sa Everybody, turn. 3. So, pag-chariot kami, naka-close stance na sila. Then, ako, Guys, ikaw mo, dito, kusog ko, sige lang. Butang sa kumukulo gilid. ang kamot. Butang sa kilid. Like this. Like this. Chariot, meaning attention. Chariot. Children! Chudin. Yung name is bow. Bowing is very important in Taekwondo. Bow, Taekwondo. another, about 45 degrees. Dilit-daling mo. Doon sila Taekwondo para sa LMP, guys. 4, 5, 6, Subject. 7. So, dilit-daling mo. Ang pilas ka sa grado dahil. Yan yun. Sa evaluation. Sa LMP, guys. Kicking, basic movements, foundation